Ndarathi ni mundu. Only Ndarathi I know is a former cabinet minister. Yes, former powerful cabinet minister. Very powerful. I don't think even anyone has been as powerful as he was. You know, Ndarathi Uria Joe. Leo tiosia. Ndarathi ugiuika rio the kidogo ni RCC. RCC ya kanitha. RCC ni Roko Church Council. Yes. Na ugiuika rio ni Roko Church Council. You must have done something that attracts its attention. It does not just sit down for anybody. You have crossed the line. Yes. Ugiuika the RCC. Or are seemingly at the verge of crossing the line. Araviana kirio guoi. Kanitha-ini kwao ri. Ni umwe wa aria maiko marathimitwo na mitakaya. Waketi wa tene. Yes. Ona aguriirwo ni muruwe. Thutha wa muruwe kurugama na akiona giti. Agikiwa na ngine oike no mwaka nehie nginya ki. Nginya itha wao. Which is okay. Which is fine and in order. Muthenya akaikare wega. Yes. Agathia gekuite. Yes. Ndarathi nake ri. Niaiko kiama-ini gia kanitha gia thuri. And you know when you're in those kinds of organizations, there is always a microscope. Heka biru oigagirirwo ikwaja we position ini otongoria. Yes. You are supposed to be emulatable. Yes. A good role model. Role model. Metugona meyendere yaku ri nibatie gukorwo kigezo na kielelezo. Kigezo cha nini? Cha jamii. So you are under pressure to live a very amiable life. Yes. Ini getha andu magetanagio makenda nginya gwitanio no ndu ucio tungataga. Yes. Na makeragwo riu we kuingira gikundi-ini giki migendere ni teno. Ndio. No riu Ndarathi ri he andu ararutirwo timing kidogo. Very street say Yagiro. Oye ginya kobo munyi. Egere na gara. Laki miona kari yako. Na kafuri kwa makanika. Yes. Ndarathi iri. Heto ukatwake twa mahathai. Tukireto tuikare ki. Aikara na tu hindi no ya holiday. And it is always a beautiful thing. Kwaja andu makinya miaka ya kurikio reri. Ni makena muno matwaririe tugukara tucucu. Makagia reminiscent moment. So they see their kids in you. In the kids. Yes. Na magakena. Ndio. Na magitubundithagia tumaundu here and there. Yes. Uni agithite na tu kanitha Sunday hituku. Auria tuanaona riu tutiaigua gikuyu muno. Rathi Sunday tukanoga. Tuoka uku kanitha munene. Na tone tugeni ri. Ona matigotinda makio. No ciana cia kuu ni ciiragwo bebe. No, ciaroko kuorotwo ri. No, that's a warning. Because they are taught and they have to abide by the rules. Yes. Sunday henya. We. Faster. Kemani. Wale mako hau geti nuga kanitha cia rogo ciana ni kunyangagwo. Yes. And they are not allowed to loiter about. No. They have to toe the line. Ni othi Sunday okinderie. Ni muthikirira. Leo tu akizo tuguka tutigokiorio tondu they are fairly new. And they excited. Netugeni Iturura. It's a new environment, so they are all over. Mena immunity ya gunyo. Yes. He kamwe kanini. Kamwe ni ka miaka 6. Akage ni ka eno. 3. He tu amatha na kage kanini ka miaka eno. 3. Turayuka turamwira atiri. Guka. Munatakanje. Guka. We are thirsty. We are so thirsty. We, Ndarathi ciana ni ngarire. Tore ta ithongo iragukira. Kile ni atuetwo ri. Arakira chika funguro. Chiwe anajua fungua gari? Najua kufungua gari ya guka. Enda fungua mbu ya guka. Toa maji iko hapo. Likuwa membebea yenye. Hunywa anaburudisha nini? Kifunguo. Bungoro. Yes. Ila katia. Ciragithie ngari-ini. Ina cirai karanga. Yes. Hao ikire tworogo ende andu marikia praise kwa ikarwo thiri. Ndarathi arona twana twa
tuoka riu tugicokia shafi gaka kanini ri gaka kambia ketatu karokire thutha karamwira guka sika yako niwaigua kereta haria mbere uga ni mutongoria wa gikundi gia thuri yes kana guka sika yako riu ni karehera guka we mai na karitha oni wega kugia projector kamera iria cioyaga andu cikonania haria mbere yes ni urari hau guka sika yako ndarathi kumakari aria marahe hau marona kana karehe mikepe ĩno iri ya mbalosi haya wewe hawa bebe natoa wapi ayo demio wewe haya muna rokota wapi Odume barabara yako yera ciana cikurogota guku nungite njohi itari ngunure Karakuga baruthi igiri ni ukunde kiria wareherwo ni tuguka guo ciamenyire kumutwarira make muwe nacio i marakira toro ni kindness yake mairipi ni amakundia no mamukundia Daravi ora huzara murati ndio aye kunolera yoero Mara mweta farozi baba Airia kuga na ngaliro ndigocoka kuneana kira Niyo choi niyo kuwaga Iyo nawa ni kutoloa timing Igoro rere kire atia Ndirakone andire ogwo Wanya rore menda gaturwa kauga Marano koreria Igoro nere aneka ukehujio kiwona mutugatiri au ati gucenjio raini iyo Tondu mwaria thutha wa mwaria marauga o maria mekagirwo ndumaire no mari ukotheri nake hoba arauga atiri gaturome gothi nguno kari manika Dina gweta mondo no mutorero tori ano nimega na kafiru na kama ono mari oreka matwanaga no ori Baba ayo Ara hiro twere tuhehu Ara ete kia mbere Auga ayo ndiukaga imwe Mehia maithe tu aturufaine na mekefe ineno wa mehia He has no one to blame. No. You see the innocence of the child. Yes. Na nema kiwe ni ahuthagira. Yes. Matinge murehera matoi ni ahuthagira. Hapana. Ukachika yaka. Make nyuo nao. Ndio matiajua mai. No ru nake muai wa bicha kanitha-ini ri. No kwenda kuneana ndarathi. Acha kuratuikanira ikarie frame ini yo. Arake muya bicha nege kiro screen ni andu othe mone. Arauga kwanja nginya mwana ke ocio. Wa mahuthuri. Aracumire nginya ritwa. Kaija baga he nitukuhorera rauga kwaya ni mugutu herwe borungi ya kora kinya haria haho irari kuramba kuruga mito ni maronirwo undu wothe ya mutumira hiro irari gati ngaigwa kunyiha miaraho ya muthenya wa umuthi gakiwa ciana ici nicio Jesu araugire cioke na kuri we ona akae kwenda gutureithia giathi tene
No makombe tereirio ndu happen. Manirire. And you see Tarathi right now does not know who to be angry at. So do irakarira ki? Ndu irakarira mwana. Mwana ni innocent. Yes. We kana kaukari kariu atige kuwa kindu ki moko thi ni iguru nigatha kagie ki balance. Is that face? Tarathi ni agũikario thĩ nĩ LCC. Ero nyamu icio ndacoke gwĩkĩra ngari. Kambuni iria ciĩiguĩte rĩ, kambuni iria ciĩiguĩte nĩ irĩkũ? Well, yeah, it's quite a list. Nĩ mabangagĩra aruti a wĩra appreciation parties. Nĩcio cinanagio EDK. Endia party. Yes. Na andũ nĩ macicanjĩka, what do you call this? Wanachangamkianga sana. Muno. You know, it's not all the time you get time to eat money of the company for free. And to eat your employer. Yeah. Well, to eat your employer's resources. Yes, resources. It was very sound. Kuria indo cia mukwandiki. Ya kimo. So is that time of the year? Departments that are gathering. Guys, this year the MD said we'll have our end year party, and because we can't close the factory, we will go by departments at given times. Production will go early so they can come back. You see, end year party is not your not a kutoge ka end year party. Rezo zigihoria mitambo. Acha. Yes. Oh, ndũngĩgĩcokaniria duo the hamwe at the same time. Yes. No ũgayanirie. Utuka uko digeta. Neither have I. Korea ninaga toto. No, matuko marĩ o hena thikũ ta mbaũni. Ti nyingĩ nĩ tũngiu. Tukiuge atĩa? Tukiona turatwarwo Intercontinental nĩ yahingirwo. Intercontinental. Nĩtwaraga in operation. Ona Hilton nĩ yahingire. Tũgĩtwarwo rĩ. Ona ko nĩ hetagwo State House Road hetagwo atĩa? Serena. No State House Road, there's another one there. Ari ũgĩthia Boretam. Ĩtagwo rĩrĩ. Tũgĩa Mũthoni. They have another branch at Upper Hill. Yes. Ĩkae kũriganĩra. Ĩtagwo atĩa? The very classy one. Not to twarwo kũu. I know it. Oh, Radisson Blue. Weherio Thika Road kiso. Kuria tumenye. Tuhomoki. Radisson Blue. Ini. Tuhomoki 44. 45. Not 230. Go 230 k Rick. 237. Otoro atis haru akwe thigira ke. Wairagi. Yes. Ira kundu kuigua nduthi. Kana kigogo. So we are hoping for that. And the apartments national to mamenye, you know there are some workers you work with. Okora ndota kumu-interpret. Yes. No kuria ndota ngithoma. Yes. Because they are makoa mari andu we they're reserved. They have a reservation. They have some demure way they carry themselves. And like they're superhumans. No, mamenyagira ku wendi apate. Ndwe no ere kunuro yatu. Andu makauga tondu ici ti nyoneki. Yes. Umuthe ni tukumanyuira na wendo. Wendo pio. No ithe matitore hai goto. No ithe kijimara tiragire kinya gutwe bonus mwaka uyu. Umuthe turamatwara hathara mamake. Gugu utie kindu tungitigia. Uhoranagia mithemba ya fia. Viki. Ugatukania ciothe. Toka mbuni cia igwete ningi titira ya moko. Ono rugamiriri ndungitikiria.
Kabunini corporates. Yes. And they will not do ya moko. They won't. Yeah, they can't. No. Unless you are tweetia moko. Natiwagi. Itondo tukiria rugongo. Ego rugongo na guone muingi. Tugathukia tingia kure nyanja inya. No riu corporates nyingi matingĩtĩkĩria maũndũ ta mau. Nakwenda kĩndũ kĩna rĩrĩ. Ĩtagwo nyamũ ĩno thima wagĩrĩru wa indo. Nyamũ ĩtũkie nĩ kebs. Yone. Nĩrĩhĩirwo njutĩ. Ti mĩigũ. Tijabu iroka buti. Na hau nĩho nginya anene mamenya he junior staff mako mama crash ide. Odo waodo komisia kwa nyuga kone. Wale vokaje kula munene. Manie madam CEO. Acha niseme nitoke. Mimi kwani nimekufia. Ni vile hatuko levo moja. Kama naweza kukupeleka Karagi ufurahi. Nikakupeleka Warai. Mimi nakuona hivi hata sasa unapita tukitoa kazi nasikia nimeiswa ni gufu. Ni vile sasa kiraoni. Jado bako mari akiruri no maingo kagira. Yes. The coax mo. Wait. Yes. Gejuge odocio nyume. Mweke giria kwaria office na bogiria kwaria guku. Nige nazo kuo nyendwa. O iwe ndaya kiko. Ndimwathage. Nireke ngwira boza wakwa. Miss Mokami. Mimi unaniuaga. Sipokuwa ni vile kwetu hatunaga mandu. Ngekuoa. Na kuigana reaction ya munene niguo manya kana nuko ndikirwo riake. Shokos. Unaona kwa na irwa January urigwa atiriri. Kadaugire atia. Now no mona kanya utore munene muciani. Abunini no goko mondo to ithaiya. Le modoni. Eria hiko munene. Mundu ria wandikire house pa Faisal. Ndwe ni amwendaga. We uria neke goko we promoter no ahiki mara promoter. Aiki atheri. Mundu urandikire goko ni muha. Neno to agoro. Adekire monoki. Tu hao kuna nyua joy. Na joy yake ni aiki. Those NDA parties will expose you. They will. Tamo kiosiare kithirie ngirito ndi mweri wa mugwanja. Tiagare ndeka atia. Na bezo ciathire wabici. Aire muikia irite gukore oguo githurai.
Rĩu mũnene nake ona ekone anene arĩa makĩhutagia kanyamu. Yes. Yake hutagia ehorereire. No, moderately. Yes. Very mild. Nigetha ona mũthikĩrĩrie mũno. Na mũthime. Na harĩ arĩa metuaga mo history ya kambuni mũno makamwĩra mũnene niĩ ndanjire wĩra gũkũ thoguo muoyo ũtanatigĩrwo kambuni ĩna ndahũrĩrwo madaraka woka nĩ njũĩ ndũĩ ũguo kambuni ĩno wabici cia tene rĩrĩa ciarĩ harĩa rerue gũkũ andũ marĩ kuona niĩ Monica na Saruthi angĩ othe nĩ oki na matirĩ nginya matitotambũraga gũkũ na kwaria ithũngũ thoguo atũtwara Mombatha to show cause allegations of character assassination ya mũnene ndigũkũitha rengerie kwendaga nĩ mũndũ auga aregwo kathiĩ mũico nĩgetha andũ a biombo thiĩ mũico athiĩ rĩu rũngĩ ndio harĩa cipo na toothpick ingĩra rĩu rũngĩ icio nĩ nyĩmbo nĩngũgũtwarĩra kwĩ njogu Simba Centre othe mera mũndũ icio nĩ nyĩmbo gũkinyĩria njogu wa njoro njoroge wala matia mũi like personally aina unafunikwa umana bia cigana wĩmbo nĩ 10 rũmwe na ũkĩambia rekondi igĩrĩ woka wona rĩu ena ona ũrĩa njata kwambata rĩ ũgathiĩ ũkendia ng'ombe acha bagwetero njogu wa njoroge ati nĩ rũkũneo PM rwĩmbo ati ndiratwarĩra Zulu rũciũ rwĩmburu nĩ waina wega mũno mwanake kana wĩribaribe kĩrĩa ũtigĩtie ongerera rũngĩ rũmwe nyĩmbo ciendaga cia album at least ũkinyie ithano nĩgetha rĩrĩ menye ngũne Zulu rũrĩkũ rũu kwanja rũu waina thutha rĩ rũu wa mũcombe endete ta icio mũno they have to invoke big name wa mũcombe igua rũu rũu nĩ rũu akaingĩra naruo ndio producer and support system ni akĩra ciondaga wa matha ona rakĩre haha ira kũria nĩkĩ tũtwarĩire nyĩmbo ũrakiuga atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩanyongere nyine rũngĩ okaina oyu asa yumura yakiuga gwitũ kĩ gwitũ ndũndũri kauga gwitũ makangu wae thikĩria wa mũcomba mĩeri ĩrĩ akĩingĩra na rwĩmbo kĩ rwĩmbo rwaku rwĩ rũhũrani rwĩ wanĩirwo master wakiuga matigwo na copy yake ya station na uma ũkaigua arĩria mũndũ Ciro tandĩka rwĩmbo rwa mũini ũyũ andĩka marĩtwa make na taito icio ukomba kuneu abone wa mũcomba wa njũrũgano na shu kĩratũ ngwĩciria acio mangĩ marũhũre rĩ rũu nĩ rũgũkunĩka nginya akĩgia wagĩcoka tuta-inĩ waku wa karati mũrũngarũ weteire rĩu kwambũrũrũka ũigue akiuma mĩtambo-inĩ ũcio ti ũngĩ agetwo God bless you ũkĩrĩ mwega
Kaiwa meta boine nyingi. No ndo matie kweli horo wa mati. Ndoi na nyota una Simba Centre ndoge igerie wiruo wethe ondu. We ukire moini. Yole we muhurani. Ona katare we industry etereire. Utuire ku. Kwaja style we waigia nao. Wakindirikania mundu gutwaruguete pio. Ora ndo athima gokoria atiriri. Yes. Ugira umete ku? Ngoni. Ngoni neko? Ngoni ni kangemaini. Uma gicagiri uke Nairobi we. We ni gwetho ri ethagwo. Kaire gwo kuga. Ni uguthama gicagiri u. Oi please ni muranjikira hinya muno. We ni gwetho ri ethagwo. Oi please mani ndaigwa ndaheje tako. Etho ri okuma na kuu riu uke guku. Ngai Kafango. Ukari giria mistari yaku tari. Tona thaka thenema. Athenema twashutirwo ni Uria. No. Etha ate wathoma mohoro haria Yokohama TV-ini. Toina country. Wakuraya. Hindi toki ogothe. Kimwe concept akiwa. Ino reu niyo yetereiro. Tuna kana eto professor yake baruhia. Nia idara yake baruhia dari hasite mistari yote. Yeta wone shoya. Karakter yako yale James Matiaka. No egulirwo kandui. James Matiaka. Wakura yake to shootera. Na turutira video yo. Twamenyaga ya huruma ndwe neguo mara gori maihoi. Aka wangware. Twathia mukawa-ini. Tukona riu mukawa we na VCD. Tugathaithana piu. Atwikirire hau tukinyua cai. Customer mone. Tekero tukaigua. Toa hiyo takataka bwana. Toa hiyo pusi. Atuweke hapa makasia. Weke. Ndio le wale yani mundu to mundu mulosi. Ukulira kwaje bande mundu mulosi. Weka mundu mulosi bwana. Weke hapa vitu za watu wamekonda konda. Kama sindano. Andramanya ni hivi. Wakirio tuliwa. Ndio jarezi kibaruya. Ndebanga lakini professor. Omugasu baranga masao kwe arulaena. Abolashi. Adawereka. Mukubiro mwami musalia. Tawata ngiye mudafa ni toreka ni ari bole. Ida cia musiani. Auge yarashi nare ikehune. Wakuraya. Atu ni nyumu tarahenya mutaibu. Baru ya ici. Baru ya ici dia tu hia taimu na second. Video ginyadratho makaratathi. Vananga umthatho wa mathatha James Matiaka. Rulasha magogo. Rulangasha magogo. Pio box 11 khumusalapa. Unono professor, nono masahwe. Nende milka ngano. Utsetsanga likuru. Sifu etawa likuru. Kulu. Sifu la kebaru etawa likuru. Tutia diri. Ajona CD ya tutono mundu aga irusi yake. Riu ari na cigana we. Ndaetoma na meri. Mundu hayo cia kuokero wani na ugacokera. Yes. Na iteire ngithama ndado. The other professor Toro, he is also doing very well in Western. He has a TV called Luya TV. Yes. Na giadere tekinya location ni mihango.
tugucutira kwa nyona njo mwarimu ni atuhete kwa gucuti bure tugucutira kwa yo Akwara na uharo bis Mwekira mukawa-ini na muthuri ungi wetwa Makau. Yes. Twekirwo mukawa mauga mutoyo pushpan mnatuwekea hapo mama sinema za machokora nitwaga hinya muno Simba Centre kuri andu marahukiire hau na angi magitubira oho Kero kwenda Java. Kero ni kwara hokete ni kurathonga muno kuma gwoka kuma bare no twakirwo ni mugathe Uhuru. The dual carriage ya kuma Keno guthie Marua. Yes. Kwanja riu uguo irathie thiete kianda kiu ni gikurite muno. Muno in leaps and bounds. No no mauga ati bara ndiri hagwo ri. Ke Keno. Muone kirio. And I understand they're also having a big supermarket there. And Carrefour is coming up in Keno. Ni waigua Carrefour. Carrefour. Dia kana mama ya Simba mandi uthire Carrefour. Is setting up shop. Yes. Na pizza ini ni okire. Pizza ini Murang'a nio mari abere kureka mugataka ugeta pizza. Ni wona rugongo ni rwarahuka. Rugongo ni rwarahuka o ciana cia Ngai. Leo urenda kuga father leo githa wako arethia ya Carrefour. Eli. Yes. Agacoka kagera Java agetia kahua. Gahinda ka tawate aga tunyuaga. Latte kana. Latte kana mocha. Mocha kana eri gitagwo cappuccino. Yes. Ni waigua ni gakinya mbere ya Nyeri riu. Nyeri kule ka wa Goku. No pizza bado. Pizza bado. Leo ndio wale Diego Siruga. Ndio alistia kula nie muno na chapasi. Ndio akiona Keno mbere. Keno kwenda pizza. Na goko ici cietagwo pizza 3 pizza 2 pizza. Bucket. Yes. Keno eriku. Keno eno emwe. Yes. Leo ni magia Java. Yes. Java is an international brand. No, Java is international. So is Carrefour. No iko magia supermarket international. Leo menya leo mena option igire. Hena Roko County. Na international Carrefour. Na nona sio just like we predicted about that town. We predicted. You remember the time Kavatiri was a very robust town when the old Mwanzi Road, Mwanzi Highway. Yagerete kondo kuno. Ria farate ne yagerete Kavati theini. Ria yokie 2M na TM. TM ri. Town yo the gicoka Keno. Nona ruhera yocokire Keno. Now it is shifting, it is going back to the highway. And we had said that. Yes. Actually, we call planning ya Murang'a governor to they should move with the haste. Go plan muenosio. By the way, county government ya Murang'a so that we tap the opportunities ishiroka na gukura gwa Keno ri. You need to put up a robust infrastructure. Yes. Bere kwabe kuge a modern market. A modern market at the signet stage. A public ground. Yes. No gune kuwe Keno ni rafatara ginya access eto fara twa gutonya. Yes. Digetha ru ginya kunina kiundu gia congestion na traffic. Yes. Yeru to fara twa kuingira na ku tuthondekwo. To feed access and feed the road. Urege otegeta ka bypass. And a bypass. Atugithi Murang'a ka wekete atia. Uroko thiete. Because that kind of potential. Na no Keno tiara who we can attract people from far. Lo. Yes. Keno tinyagete. Ina ti kuria gwitu iyego. Ajo nderire mundu atiriri. Town ya Keno ri. Yes. Ikuhana town ya Kitengela. No no Kitengela yakurire igikira ginya the county headquarter ya Kajiado. It is glaringly true. By more than 10 times. Leaps and bounds. Leu Keno ri. Yaza kwara ukekire ginya 40 horo town. Na kunene. Yes. Na kunene. But now the sitting governor, Dr. Yes, Wakiri, agika na timu wege fagori. Governor Kangata, and he has a team of brains. No, he has serious
serious brains, we know that. If I go away, it's a grand opportunity. And so trial your consultancy. It's for free. No gigwa who theory. Munene wa county. Yes, please. Governor. Na mano anetu iwe gutukwa governor. Iriri. Waziriri. Yes. Ugikinyiria governor. Mwina the deputy. Yes. Munania. I confuse the name Munania and Kidanere sad. Kidanere no waro. Kidanere ne DG waro. Yes. KENOL should be our big next frontier as Mulanga. Na tutigetegere opportunity oyure. Kana etuhituke ni undu wa sometimes especially local governments. Yes. Ni iceragirwo gutwarana na uria mahinda na maendeleo maroka ni wa itura. Infrastructure eitwo ku totaru KENOL we highway ni magu ugithie na Nyerere. Ogima guoko kwa left ri. There are no roads. Horrible roads. Riu gufagwo because people are buying plots. Cool adu ni maragura migunda muno. Actually county government they fati go prioritize. Nigetha KENOL ikiguru ri. Itwara ni hakwa hana infrastructure. Wega. Ona mugike infrastructure njagari. You know who we will attract. Yes. Aiko ka phone ni go ka hau tondu wa faratu. Yes. Anu hau ka phone harashi na go to misunu. Garafu kare hau kai na mahuti maike. Ai garawa kugite maandite mawa matuku. Eta wata. Ino KENOL de ara hukire ginya ukigia mall. There is a mall. Kuiva newe yo hau. Ogweta Ronaldo si sad. Yes. There is a my goodness, KENOL is the next frontier. Yes. Riu county butikarekereria opportunity yo yure. Ni undu wa poor infrastructure. Yes. Tufago todo in the next 10 years ri. Diro na kengeti KENOL. Duka ya kengeti. 10 years yona no wathi kunene. Ndaruga. Kurigana ule kurathie ri. 5-6 years. Duka cia kengeti ni kama sitaondoka. Duka iria cia kuigwo indo nja. Sitaondoka. Prepare. And you know, opportunity to cio kare ucicenjetie maundu. Yes. So yeah. Riu uguo kurathie ri. Anga ni tugucenjia haria twekireire mugeko wa haria rugongo rwa bit. Ndi tugucenjia tondu actually ri ndwe haria ONGEA. ONGEA ya KENOL. Tondu kuma au ni ugukorana na ng'ombe njohe bara. Na thara. Na marigo. Na mbui mwikuiria hau karigo-ini. Ni ndona tugucenjia mugiko tutware Simba Centre. Tutware Simba ni wathi muno. Tokarogia nako kana mutoho karogio gigatonya ri. Marendo ya guthie nguru-ini. Karogia nako hari undu we. Gatatigaine na kanorero. No, it's a matter of time. How miaka eguka ebeko ndira ko 5 6 7. Yes. You won't believe. And you know that investors especially if you are all gone. No andu amura investment situation Nairobi na Kiambu. Yes. It's time to take your money back. Yes. Mo invest in amuzi. Kondo ko ne kurara huka. Muno. Yes. Muno. We andu marauma murimo. Maoka makia supermarket. Makia kawa kao. Yes. We kara we KFC. Yes. Iru totio KFC. Totio KFC na ka group of school isoke ruigwe umba ni aingirio tungata KENOL ole Uba bado kidogo. Ndetigeti kunene. You know they are all indicators. No, they are all indicators. Okora sirete muri hau kafo. Yes. Othiete wega. Etithiete uru. Yokino kathi gukuri. Okora we warugongo ruri. Gera hau just marvel at the town. Yes. We onere. KENOL is in which constituency? Is Maragua. Kwa Mahua. Yes. So there you have it. Now you know. Now we are aware. Yes. Priest county ya Murang'a. Priest. Gavana. Agarieni hapo. Kuna opportunity. Kubwa sana.